Sherifla TV Jabaraninka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barak ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin al-masumin mushahidin al-kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma addabatul Qur'an Qur'ana ma kalanjogo ma addabatul Qur'an Qur'ana ma lamonjogo jamu kangura do mimi sigi senga au ka jabarani na Sherifla TV ka damene au ka seli sura ngoro doni na afe saniya choyaw kata se bato yeru choyaw mo Qur'ana keme ka ma kala ulula chogo mi ni bela jelebi wala wala au ye jamu ka inzenve bela jele ka to ikono kari o kari ni oye dimashi naganya tani nani ni otemana ni sanga biduru ye 14h50 abila bana ka boka jira aula fana karata do naganya tani jegi ni oye 18h ye ani alamisa do naganya tani wolofla sanga biduru ni oye 17h50 ye abila se mami ve Ustaz Mukhtar Bakayogo do ma adabatul Qur'an avo Qur'ana kama ya sabati no.